Watukufu wanzani kao ni udunga matangazo ya hele daho la Tropic FM, la station du soleil ntosa na salamu do za hanyu ze rehma za Mwenyezi Mungu na zimwendeleni leo tarehe mfukare ya Septemba mwahazi wizili na 24 kuzijohuja zijoka ya sirini kuzijo tataya sojoka dhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe ao unu inate de la République ya Singani vorso hanzarambe ni maini asihazi hauhusishi wari hauhadile lazima rimikenize haki za kibinadamu ngamrengwe shwabashina mina madam Beno Swahiba Alfa Mzembaba wa Comor Actualite wananyasi wa siti nkuu ya habari za Comor, habari za Comor siti bokosi uhishimu haku zende mazoke ngazirongo uzinika ani wurinika ani baiza nukta grand notable Abdallah Ali Najim, grand notable Ali Mbaye Bordeaux, grand notable Abdullahi Maisha Marseille, mwananyasi Sule Bouygues Telecom Marseille ikao mrumishi wa Bouygues Telecom ya parmale jijini kula mkazi mingoni mwandu ikango hishimu ile daula Tropic FM to sana salam mama Ilma Paris, Amada Swalihi Paris, madame Docteur Dada Marseille rimoniseni ukayanga si haruma mada ndarurizi hansibabu mada ya handani garjo huonesa ze janibu ya siasa ya he parti ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi rais fakhamat rais mzamani wandu ikao wakana wena Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ikawe makatianu ngabo walio haruma yezi ya fakhamat rais Colonel Azali Athmani wanjia opihoni riwaishelezizie mada ikao ngejo kansibanu irifungulie upezo wa mato ikawe titri ya hatu do upezo wa mato ujoma mbiani emade ya bili deza saza mkini hazjoko jiri haruma aeroport ya hatu international ikao inikiwa warabu wangu haruma zentiza Emirate ikao wajuso mhono haruma mipaka ikao kwa na ushinda wendele garjo mtafisiriani emahala ema shababi hau wana wa Komor warumishi wa he Comer nana de ADC shirika lijimrao moroni aeroport zenogo ikao ndizo wowo haruma majafamu ya hao za hisa za wafuchia nizo ikao etwa mayangio ndemevu twa mayilo ndemevu ilio haudiro haruma maisha garjo utarajamu haruma diveri kaungas joka tre kosto haruma mpango hatuni kawa siwamba ngenyao tosa na salam ndo zahaji ngarumia we 60 usiku wa maudu haruma wa mjibsinga adi mtukufu haruma msihiri wa Sharja bandianga haruma mwezi mtukufu wa maulid ngari wambao Mwenyezi Mungu omsirini hunu risome maulida ya hatu banda salati dhuhri mjini Singani kao ngari wambao gajo bidha en direct habari kani wananyasi daula ya Komor ikao ngende sewao ho uso tukufu ne Jermani tukufu يهم هو هي دولة فخامة الرئيس العنقيد عثمان أزالي هو شنجيريزي وهم تكوف SG نور الفتح للشركة يكاون غارجو لامبا l'aéroport international لتلو biasharani hauli wajiri sizo wandu izima zenatija za hii daula wazitahao yili wanguse daula yili wanguse Komor yili rikena aeroport international jo kansi ifunge ijibu ewajibu ikao wa Komor hawe dunia ngwao ni sawa son excellence mwana marabi ikango jihondo iho Paris mwana wa damu gamu hubushiru khairi na salama rawere ze fami za hao ekamgwa benze wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mwana mama jana
Rabi Abdullah Hamadi le shirika linu rionisi wazinji rambilo hukaya lirengwa ngenyao bwa Komoro lirengwa habasa uo mwendo warumishi wa hele shirika lo ngwa uhama dakandakani ngwa ikachaba dakandaka ngwa yani majafamu ya hao ngavuao mndo hasibabu hindri. Wa alaikum salam. Ngabo za sazamkinia ikao patron ani dawanu warabu ikao waeze mira arabini warenga le shirika linu wahisa wambia daula ukaya wanadamu anye personeli iliyo banu karina ushindari walibe karjarenga engagement ya huwaliba ze saleri za hao na wangu yobligeri wabunguze. Nam kozijo huja zijo kasirini kozijo tsataya sojo kadhahir ze micro za Tropique FM gazi pepe au unité de la République ya Singani worso rambe mani maini asihazi ya uhusi shwari ya uhadile la dhumurimike ze haki za kibinadamu na mpartage mission Grand Youssouf Tabib son excellence Paris mwana shwango wa Mungu ushuru khairi na salam ikawa tibenze leo ndongole harume sitino abina sitimbili la Tropique FM la station du soleil ngamina Amada Tropique le maire tibenze ndongole ba bandia waonisi wale picha wala warumishi ngwa haruma khaufu na tamaya ngabo walona mezi 6 kwa jaliba mshahara ngabo walona mezi mfukare kwa jaliba mshahara ngabo walona 5 mois kwa jaliba mshahara ngabo walona takriban mahakume rangwa tilo hapo ngabo walona takriban mahmfukare ngabo walona takriban shenda wa shay'un ngwa wazao mishahara ikawa tivumbwa banu warumishi wa aeroport international ikawa aeroport ni saita kabadishiwa wanru amma yakhafungiwa banu ina mnainu wasa wenyi huregale shirika linu waoni saukaya hata engagement yaukaya yaujotolabo limlibaze droit karnahu ziliba nana mishahara inu karnahu iliba daula watia eshiuno wamba ngwa johu waliba ebo wakomo watukufu wanzani ebe personnel iliyo l'aéroport ekwelinga muamini ukaya ngamjo huliba ze droit za hanyu zijabu za mwizo 8 ziliyo yo zijabu za mwizo wa 5 ziliyo l'aéroport zijabu ziliyo mezi 6 ya mishahara ngani aminiu kwa chu amini nana horosoze mbio ngwa uharuma khaufu na tamaa yode swarafa ikawa makatianu ngarjomo elesheani mada ya handani ya kansi ili rimwabieni ukaya upepo asihazibo asihazi husi shwari hauhadile lazima rimnikenize haki za kibinadamu watukufu son excellence emergence ilindao amini ukwezi daula ya hatu oshababi ulio la aeroport waume washe walona wana ngam aminiu kanga mjo ushinda mlibe ze saleri hizo ezijabu za mwizo wa 5 hizo 6 mfukare na nyinga monao kahata universite ngwao na mezi miraru ngwao na mili unu wa hafango ndo wafanya miraru kwa jaliwa fatuze honda kazwa zijabu hamandezi yode namna ikomori kaunge pepe yao makatianu si hanzari mbushurieni khairi ni mjoko ridunga masama ridunga nane daula ya hatu ikao ngarito sawa ze juhudi kao nizo mafanya banu sha ngabo toramuo ikao watu kufua jiundao rangu dawanu komer adese ngao haruma toramuo zero la maisha ma zero wela la kwa susi wana jana wanu ngamjo udungwa hazini ngamjo udungwa haukaya warenga le shirka wamba kwa na urenga ze dhamana hizo. Son excellence monsieur le président
Ibrahim militaire wa daula hakika ngo jihundo Marseille mzee wa hatu nri hutosao ri ubushuro khairi na salama na amani nyuma ya banu ngari mtosao ni nyonsi pia wana wa Komoro ngo jozinga manyia warumishi wa aeroport international abo ndo wasailishi hao de ASEC na kala shirika international mwana mafaridi Ibrahim wa Heshen libre de Comore shimejua ngo ikango jihundo Paris tosa lazima nimvumbwe ni ngamu mtosoni ni mbushoni khairi na salama msiba kabati fenti wa Komori nyo warumishi mlio habo ya daula itia alefuzi wambagwa joho liba enga muaminiu kwa tu amini kenga siva kansibanu siwanzari moniseni hukaya haini mbaba hanu bajo utafitiwa arijumjo mwe rionese zenu sumbiani za hatu mahala rilio kweli emergency nge timu hau ketsu timu labda ketsu timu ye kweli ya daula ya hatu ya tedelo ane mhuwa he daula fakhamat الرئيس الأخير Uthman Azad ne guvernema ya nyumenikao ijimiziwa ne mwananyasi Nuru El Fatihu SG ye kweli ngari amini uzinukao izo mwazirongo au ka ekomori ngwanzo hindi ele shirika linu wa madhamana wanu kweli mhadisi kweli ngamjo ushinda mlibeze duraza ho wanadamu wanu kweli kwa nafsi kulu bahi mishahara inu kweli au kama mtia lefuzi ngasina tsiuza uwaza banu daula wambagwa juhudiba sha owenyi urengale shirika linu wamba abadan kwa na ushinda kwa na uliba sha ngwadunga continuité ya urengale shirika walirekebishe baki aeroport njema ijo urepoda harma dunia ama warumishwanu ngau haruma khaufu na tamaa zililo ngari hadisi unasinao bandhi ya hao ngako zao eleo maudu dodorwa peleo mrulona wana batsanu na ulezi taba nsoholi taba mwenje taba mshahara ya rabbi lazima kiharuma khaufu na tamaa shababi wanu ngajokorendwa sisi Tropic FM ngare uzisao shababi wanu ngajokoni swandaba bari jirindi emergency ndeye haunga bajo biranzia ngarubu shiria wa mwananyasi Nuru El Fatihu utilate personelini utilate ushababi unu mashababi banyu mrambuwe uka nyinyi kamjajita hoda honiho bahi shamrumila wakati wa voti inde bana kosi Tropic FM swanze karikati banu rina nuweze kweli mbeho abo ni mawaziri mbeho abo ni madirekteri naam gamjo usanyidi wabo aba ewa mana yudele Komori ya kanti mbeho abo wakati wa voti mbeho abo kana msitene ngabotezi nuzijao Desembre nga preparo vote harizama député ngabajo uja wanruwa saya yabo shababi Komoro rimrogo zani banu sionro ko yarma ze mediazinu he adabu na heshima uka gamhadalwao gamzini sio iduara kamsukubali sizo sawa ne ma contractuel yezinu ya Colonel Azal Asman ya hajabanu ya toa takriban majana ya ma contractuel wa kaya mafundi wa wadungu wa watoto lo haruma wakati wa siasa watolo haruma wakati wa siasa tosa na salam fundo tu papa sixième ngaro hubushira khairi na salama kango jinro yo la réunion je tamatilo amjoru milwa tena hakende heli daula inde namna rapangiha inde namna ikao ikahu imilia leader fulani hawambia kazi ya utendo bano bala
na mjerunde komori nyimeni na mje bonru wale hazao ndiyo nyuhaba garano raule obaungwa haba hawananyasi wa aeroport mashirika tanu maili komer sijina mrobaini adese gamtuko fanya mashababi ya madanyi Mwenyezi Mungu ujwa mnusuruni eridhiki ya mkana mwoke hisa rihiansi emada hiyo ngari njao haruma mada ilo très important Abdou Muhaji Abdou Tosa na Salam emada ya bili wananjasi mlugwa matangazo ya Daula Tropique FM ngarongo zao parti jua baadhi ya hoanru ikangwa sutenewe ezi ya Colonel Azali Athmani mheshimiwa fakhamata rais al-Ankid Uthman Azali ikawa mjia opihoni rimeshelezi zeni rimeshelezeni ukaya mrumwezi ya mahamitanu Son Excellence Abu Ashraf mtukufu Son Excellence ministre des Affaires étrangères Mzamani wa Sambi Monsieur Janfar est ambassadeur au Sénégal Son Excellence Sunhaji Dr Sunhaji kadha wa kadha ganyo pihoni haimu wa daula ganyo pihoni makatianu namfahamu mbaga bajo huja daula yabo gamjo huishiliwa sawa no wanru ikao wahe parti serse warumishiha rangu 99 hata wasili 2006 wafanya passation de service Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hafadhallahu rais wahe daula mzamani harenge wa usukani wa hemasiwa hamuzisani kai mahakama na mzingaro wao bagabo jindanganya zafanyiwa ngabo nyidanganya za rendwa ngabo nyidanganya bandhi hao waka prison waka urohabo wa caution wa hukumlwa ne mahakama yaliyo haba hainu ndanu wayo même le procureur de la République son excellence yede ya hukumu yehezi ya al-Ankid فخامة الرئيس كولونيل أزال عثمان namkena tama ukanga mjo uhishiliwa banyu wodo pezo wa mato wa hatu ikao si Topic FM garjomba ukana yinungu editorial gamjo huishiliwa na mrenge mifano nambao yinu ukawa wafanyiwa gzame harumwezi yinu ya mahakimu watimu mongo miraru mongo mine na maovuka juzi ngasina mifumo wao maudunga wajo kama juge wao maudunga wajo kama procureur de la République et ma procureur walio wala kwa na ukaya 2029 yoihisa wanu maka wahansi banu juzi daula hatu wao wajo mwishiliani banyu nyiwandu mliyo bavuni marumisha mwezi ya fakhamata rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi mamsuwa makatiano gamjo hishiliwa banyu gamjo uhanti caution sawa neezi ya serse uhanti caution 2007 8 9 mahakama ya waishilia inu turu Sambinge Shibani Salaminge Shibani na mrege nyoruma ya banu mtowe editorial yangu inu mwilekeze ba mtijua hanza haini mrika ngurongo banu ya doni sa zetifera zinu samba kana hate ma procureri wow wa hukumu yeserse nongo banu gaba jouja wanraji ila la hamba muhimilia mli wakati ya Sambi ekakweli rekanrabo mtu wa nkandu inu mwiria Dr. Salami ne mhuwa daula mzamani
inuyezi gejo hisa simwambia nukaya rangwe mahakim hujema juge kabana shahaja soulawa les exemples ndezina mikani kamjasaza Bwanzania watukufu wanzani ine editorial ya hatu rianzori shele zizi ikaonga mngombo Mwenyezi Mungu rikena mbungo biidhnillah ni mawaziri mlio habaha mrumishao haruma yezi ya fakhamata rais Colonel Azal Athman yarenda na ina juwe na mnyongowe ezinu mratitawe batike wezarabu jotawa bay muwahe daula hashanja sharia hamba 2019 ngaba joka yezi ijohenda nzwani iyo ilala hamba torhan wa karhan iyo ihisa kun fayakun mahakume ngiyo nzwani nabake juwa nabake mvua shaizwe muwahe daula hadi hashanja constitution abengeri mfahamishani wanzani watukufu wangazijanyu wa zaraka wangazijanyu wanzaezi mratitawe ngamsambo bana kozijo huja zijo kasirini kozijo tsataya sojo ka dhahir ze micro za Tropic FM ngazi pepea unuinate de la Republique ya Singani asihaziha uhusi shiwaria uhadile lazimuri mikenize haki za kibinadamu. Nam leo le 7 septembre 2024 ngari amini ukaya walio ruwajao ruwajoko huja ngabo wandungwa bira nao ngabo wandungwa wafao ngabo wajao ngabo watohelewa hainimrika wafanya itenda bonsijubanu ikao kastisha haki shahuraria shahufanya dhulma kasira armadan sateti kango jo parisiwa ekahulewezi ezi uhisa nyimjao na mjihudumu vanyu msije mremete ereri hamandezi linudifu leo patizwa mro leo vua mananga wanadamu ko wajihansi harumensi inu ekeze nugo zaho ngaskirio wahimiliwa ni jeshi wahimiliwa ne haini mbandongo basi mseto daula ngari amini izo mafanya nyinyi daula ngari amini izo mafanya zepare yode bila ikao ngari jutendeza ilapitali el maarufu ngari shukuri yao ngari amini gabo mahala majera zuhani mwali ngao mahala bako kabaja kabirishia mtia amma nganyi banu mahaminji amma ngabo makosa ikao ngapare anyarume daula inu raha kajatimu nzaya mwenje maji mishahara shaizo mafanya si Tropic FM ngari aminiu shukra nano mwendo ikao ngari aminiu Nuru El Fatih ikao hutanziani amini ukaya maudu yezi uhisa zitenziani uchikubali ngarcha utaliki si Tropic FM karsujwa ngarjo bakibano hata 2019 Allahu a'lam hatwalo harumwezi kwa sujwa kanga bojo bakibano bolesha Allahu a'lam sham amini ngar amini uzinu rambao zinu rambao ukaya yema hakim walio habaha nema juge walio habaha kwa na ukaya 2019 kwa na ukaya ngabo wajo hufa jabo borjoko hufa ngabo kwe kanga ona mungu wajo hutolwa jabo kobo to jama journalisti banu ngabo wakaya ngabo waroha owandu ikao wakaula bisozi amini juzi ya mifumo mahakamala wala dojo kuendese daula gabajo kama procureur bala gabajo kama hakimu bala ma juge wajo hu mkumuni mhukumlu anyoru ikanga nyopihoni wa imwahe daula
mhukumlwa nyondo makarume daula ya parti serse mhukumlwa mlibi caution ya mdutwabo Abdou Seifu ya mdutwabo son excellence waziri Abdou Seifu wodi atalebaho hewe batike waziri abo jotawa hususa de parti jua wanawajua mamtsua Ahmed Abdallah Muhammad Sambi mamrabiha Dr. Salami yaliyo prizo rulona mahamfukani lazima ridai banu remoni seni kama tudi tudani dunia karja kaulinda ka 2024 ngujo huja haja abaga joja 2025 yemuwahida ula colonel Azali Athman mheshimiwa fakhamat rais rangu ya kansi le 26 mai hahisa ngena mahamine na mezi tiji mingabi de abaki Amrudin Rejei 29 votes 30 31 32 33 34 votes Nzuani toujours tata hwenda ho mwali hwenda ho yokawati mabadilio ishede sharia amri na dunia rihisanga rinjao haruma ze diveri kao garjo mwambiani okaizede ze mada za panga mpango wa hatu unu watukufu mdunga wa matangazo ngarusawa wananyasi wahelejera kuji tukufutaji na dedomba juziri mononi Tropic FM mkansi mkana barnamaji zahanyu za kinotable za kimashababi makadr doro fikra njema shangari muzisaoni eze voti za madepite jokorewa Desembre engem aminiu kandizonga mwedoba kena nyepimba wananyasi wa hedomba bala sisi Tropic FM karjadi waza msalimu amri haunga mjo usalimu amri mdunge mkena depute mzima na nyemba jini ya pimba leish khadha haukangarele wawe siasa ilo haba hainu ngamonao sisi Tropic FM ngarenda mbio banu riwaze rango usiku ya daula inu ya kansi ani de gouvernement nyumeni inu nyitukufu inu ngarjo huwaze zinyama za tsinzo harume mabavu ne miji sharaha hauke hazi ilo wa Komor bas hayasa leo banangar lindao mwahe daula ngebonze ngujo uja juma enda ijao enda hu yitsino ba Komor lazima mkenizo zitswani jana tiono mbudambo nyamba jini mji mtukufu riushimu warenge ministre de finance directeur wa he Sonelek mwana nyasi mtukufu bwana Junaidi mtukufu Matari juzi Mranku juzi ya Mahame ile ndio na faida hiri kabati ya Tambasansi zinyama stongo utsinzwa buzi mbe mataka ya rengo harume makesi ya mji yafanyilwa ziara mazila juzi haya leo mbudambo wa nyamba jini zifaida zilionda zikabasi faida wakazi ngamrengao ze mali zanyu za miji za emilanansi mwajounda ze lapitali mwajounda ze likoli mwajofanya pare za hanyu konyi uzifanya mwajota pare ngampishia wanadamu wasohumwa zani ngamrumilo hao ni wastaarabu wajiundaone ze faida mzima waili wajoka haruma yezi ngamrumi yao mwerengeze mali za he daula imana ikatamba daula nda nyimiji haukanyinyi daula we mberumiani haruma zitendwa zitiro mahombe ya maele josho leo mfungulo hunu leo mjoswale juma hunu lewe mwana hatu haza kasujiri gaziri Tropic FM garlaniu si uzilani si wamba mriana mbiye wa mji wa washwaliko line daula juzi wa mji mtukufu wa mbudambo wa nyamba jini ni utosao ni uhishimu ikawa hangu ansini mwasho ngongo heyo haruma mji mtukufu huo
garingu jongu hambidi mbili katikati ngabo uziro mono ministre de finance ngo joko fanya hinri ndava hamjo moshele zizi yanga mjo uona watu kufanza na 40 votes za madepite ngamjo henda mbio sizamba bana sizamba karibadili bwa Komoro karibadili rajwe mahalalilio karibadili raona izo rendwao karibadili baongo cho roha bajo cha ondwando achi abangwa na nyaso hedomba ikao miuhishimu domba mijilo na wanadamu wengi wastaarabu na maarifa na manotable mlokana depute mkana autonome za hanyu zirengwa enga mjo usalimu amri ze votizi jao haubala basi emkubali haukamja kubali Komori hudwa zaraka Komori hudwa zaraka shagabo miji boko kwa na udiwaza izo warendwa gabo miji boko kwa na udiwaza wajua anzaze tarehe yonga mina yakini hari sambi hari hakanaes waeche ede rawa le funvu la upeu la udhulma waeche ngamunawe makatianu dezeni arabini irengo inikiwa aeroporo zondezela za bashari yode namna bashari ya sojabon siju yode namna bashari ya sojabon siju na bashari sisi Tropic FM garambauka ekaya warabu wanu wajoka fanya ja bashari na wakensi biivini lenga rombela udua njema hauka bashari hatowa shomaji ya mahamitanu akane albaladi akana entreprise rekahabali amne mahabalenzahe shabahe nsingabo ya waganye zonizo sisi ranzao zonizo ekomori ranzao zonizo ekomori yuhitaji yao unai nekeo warabu wanu ngwaona shorenga jokorenga hama bashari watowe shomaji shawasirtoleye warumishi neke wake hama bashar yabaliwa nezi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi rionao zi alama wakomor siudi wa zaraka iraisi wa hebarnaman mzamani mtukufu son excellence Pesila Hambu Bwana Burhan Hamidu wakati alo président de l'Assemblée Bahiba Jamali Jamali bwa Komoro harma entia Komoro yabaliwa ni warabu waje waunde msihiri ikao nguo palais du peuple vaviri ma président de l'Assemblée wenji bana bakama député abo wahezi ya Sambi waransi yezi ya kililu minuhu demera moroni fatahu minuhu ministri mzamani bwana Jai ikao haka vice president wa president Burhan Hamid son excellence zemalizo ngazanzo zitafadiwa omsiru tiwawa wode mkomori waeche luderi waeche yafanya uaminifu waeche yambie parlement même le président de la république ikli kaja kandaye yambie parlement ukaya zemalizinu ngamjozi azifanya hena mna lavimu ngamjozi undwe msiri ukatambilwa ni unde msiri ya fatahu ya razako kozi jo hujazi jo kasirini kozi jo tata ya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao
unu inate de la République ya Singai asihazi ya uhusi shiwari ya uhandile lazima urimikenize haki za kibinadamu ngenya mwana masabahu asman. Monsieur le Président Burhani Hamidou yama député wa Kabo wa mtina trouble wajawatsanga nyene daula Kabo no emesiringo miji Komori no ema pesa yake subidi no izo ya siahasia oya aminiu ukaya ikomori inu komori ya msajaja oya aminiu ukaya maudu ngujolawa wanzo henti tarehe oya aminiu kama maudu mwanadamu ufa hambiye parlement mzishudi ya bwa Komoro hambiye parlement ma député wa Kabukaya président de la République bana Ikililu Dhanini uuse assemblée hiyo iuse fanya motion de censure iuse nyinyi ma député mlo yabo mwanzao keze malizinu rizirengeri zimenye ngarjonda haruma voti tena ngamjo vote wa harema lebavula hangu nyinyi ngabo wando bukoko na ujabo ndo via josbutia zambe mwana mkomori waeche hazifanya president areje dingoni mana haelewa wamsiri wawa ema rais kwa jakabo iyo sibe mahala rifanyao zemi hadhara za hatu ya ibada jumba hamandelela tukala msiri yodi namne Komori ya umbishia wawashashi wa aminifu wawashashi ndema nabokweka huisha kapesila hambu linikiwa nukta marandaru ne haruma lebavu dabokemu aminifu abungangari ambao ngarambao hautaharizie live ya kinu ukaya nekewa na nyasi wanikwe aeroport les Emirats Arabini nokeha mabashari ekamgwa benze ekabashari habalenzahe shabaka wa Komori wanaemesheha haukaze entreprise zikaya zehazi zikaya warumishwa lo yabo wasitolo ekamgwa benze وما توفيقي إلا البلال المبين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكتي وسايا غرجونا